Yang penting ini bukan suiran daging, tapi bunga-bunga. Mantap berarti mantap. Mantap aja baik. Kita diberi Seperti ini. Yang penting ini bukan suiran daging. Ayah bium ngalah undur-undur. Assalamualaikum akang dulur. Wilujeng wengi, wilujeng burit, kita wilujeng sore. Waktunya makan sore, menu sederhana. Iya banyak seperti irisan daging ayam, padahal lain. Iya mas sejenis kembang durian, kembang kadu mun di urang malah di orang kota meureun durian, di kampung durian runtuh. Taruh kasadayana atur nu antosa skrep. Maaf dedek. Menu sederhana gaya tanu kieu. Tuh. Kembang kadu sambal tarasi. Ya endog seetik tah jeung lalap daun sampo nikmat we ieu mah. Sambal tarasi mantap berarti mantap. Mantap aja bae. Atuh ngalangan bae di dieu mah. Mama bapak. Mamang dulu, mamang deh. Tuh ieu mah kawas ieu kawas suiran tuh. Jika suiran kembang kadu teh durian runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Mama tana nyanak. Sambal tarasi. Lalap daun sampo. Mantap. Mantap non? mantap banget. Kembang kadunya lehan. Kembang kadu lamun diolah mah nya rasana teh aya kriuk. Iya. Tidak pakai kriuk. Kriuk-kriuknya seger, aromanya khas wangi banget dan diolah dengan secara seksama. Boleh dicoba. Tapi putih ngumpul kembang kadu. Pedas jeung sambal tarasi. Gak kan kembang. Kamerana mun dihandapna ku si Rehan. Yummy semua. Sambal tarasina. Yo goreng beda. Suka sayang minum kan? Yo ke bapaknya. Duh, iya mah. Mantap. Lanjut. Aduh. Suiran daging, Lagi. tapi bohong. Lagi.
Stop. Hah? Tuh kena HP tuh. Nggak ada HP. Dede Mahman. Dia capek. Hmm. Makan dulu sekali Frik. Hmm. 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 Dia capek. Hmm. Penyolok. Hmm. Aku. Hmm. Yuban. Rada sotek bersama mah. Kembang kaduna mah mantap. Weh.